sama gigitaran. Halus mah. Bisaan. Mama. Gas enak ya. Mama buka tata rucingan. Taruh jangan non. Kira-kira bisa ngajawab tuh. Bisa. Lah amun lu bisa ngajawab. Gas kayak sukan diajak nyendol. Cendol dawet. Cendol dawet. Ah, siap. Tapi kudu ngajawab beulanya. Siap. Kunaonnya bangkong lempangna aceng-acengan kunaon tajang. Kacugak mah. Kacugak. Kebon saya beli saya di sawah mah saya. Cok mana tuh? Bangkongna lagrag anu tatangkalan. Bangkong banyak cau. Oh, betangkal cau di sawah mah. Menurut Alif kunaon bangkong? Nama bangkong ganjen mah. Bangkong ganjen. Sama nyinggung mah. Anu ganjen mah lain bangkong salah. Bango di soledat. Di soledak. Terang kita aya hujan. Kering sawah ge di soledak. Palai terang jawabanna. Palai terang men tante. Man. Ayang terang men eta bangkong teh ku sabab ti gaduh atos. Mun gaduh atos mah naik taksi. Nanti gaduh atos tadi acleng-aclengan bae.